Hello mayam ngasi di chicken KFC style chicken fry tau ta je ngatu di ngasi se to ke si chicken je makhong je keno lorok pane makhong mari piece mari lorok pane to si tau na ba marina tau na ba ginger garlic paste ma spoon ma apsala tegi black pepper spoon amagumba peri peri ke magu kerap selawa peri je mak spoon tangkai gu macang da hap selaga vinegar spoon mayo berbeda sele the coriander powder kerap sele just mix tau tot khai je tu 2 minit tara mangam gumba marinate tau ba मैम से मैरिनेट तौब लोसनग्रे तोटपू हौजल कॉर्नफ्लोर से फजन तोट खाए तौ लोग्रे हाँ राउंड थरग डबल कोट की तो सलाई si to vô chuẩn bây giờ này thì tháo cái tôm yam tàu rồi này thì em sẽ ta được tôm giá này đã có gì xa bây giờ rồi chả bữa lắm tháo ra kìa rồi ada bulu shell mình chỉ cần một lầnนี้ก็ได้แค่นี้พวกใครได้อีกเนี่ยเขาเอาโรยจาจิโยปิ้งมันงางหมดแล้วchicken ya ba peri apa lagi masuk je ngang pasal papa okay sing ham dalam itu lo shell lagi apa sing ngai ba ya dre nam tau re khaw re magi fish ini yang kejaran nih ready dah lah ini hendak ya tomato ketchup dan macam mayonnaise tau kan ini ketol sama kejaran hawa ke coba chicken chow vào đấy
KFC style drumstick ยังไม่เฮาบราเฮาบราคุณเอาไปแล้วจ้าตัวคุณเอาไปเจียวตัวคุณเอาไปจิกตัวไปจิกตัว사람 기네 아직 밥도 봐요 잡으라 담어 Hai. 이거 담어 이거 치킨도 그거 잡았잖아 가도 이거 남보다 똑같다고 하우라 하웨 해요 하우라 하웨 해요 하웨 해요 하웨 해요 하웨 해요 yes papa ghi mình được cây ba Mẹ. cây ba Fish. đánh gì mình đi Cây à. papa ghi mình được cây Cây à. papa ghi mình Papa. papa ghi mình Papa. papa mình rồi 마로는 또 해야 돼, 마. 삐빠 덮치나라가 아주 자잘해서 나도 많이 먹하고 그 많이 또 이제 맛집 좀 양토 그래도 살라. 마야무 thank you ngak lak pi yang bi begitu mak thank you. Begitu sallah. Bye bye. Bye bye cho nó. Oh.